insurance ye ni hu komo bapa na wodi ni nyina de say ye frame na Adole Avevo sani a kan na Adole Avevo wodi de dodo ya me sure papa Allianz life insurance ye ntie mu komo kakra na ja ye insurance ye mfe ye hu shi so de bia ye ba afi bia ye ba Adom fo de mo ne ye na bobra no na ene ye ba ya ye bedaga na fo ase se omne atene yi na omonso a omoto ye insurance no ye nya ho adansidie bebre ena ene no ye san ba ye na ye san be di Allianz for life ho komo se na de bia ye di no no eno ho komo ena ye ba be di me ne menua kobi ena enam okay and then I could be in fire way Allianz life insurance. A no one package net to say. And I make also beside say a friend say, no much trust me, dear a shad that can Isaac. The Kobe Ahen. You can't Allianz for life. Allianz for life, your insurance product beer, your designer Magana phone. Okay. You kind of micro insurance product. A comma, young Juma. So you're dropping now with me. We are carpenter ni, we are mason ni, obi biara oyo ono ankasa na adwuma student. Ya ye ne se na be ya se utumi edo ho dom policy ya. Udi obi nso ye den e ka ho. Se beta fa che se sa nipa no e free mu a Allianz be ma o titisika no 100 million. Na de ai den odi akoye na yi. Enye no nko a na ye den ye wo bibi e fe no hospitalization benefit. Aye no kire se nipa na ode na account ho no anase wankasa so koda ya resabia Allianz ma e free 100 Ghana cedi ekosi 3000 Ghana cedi eno ne Allianz for life ayaye e dia ma Ghana fo nyina ami shramu nti na why na was ode no ho hyemu waka Ghana fo nyina de obia from 18 years ekopem 65 years there we qualify we ye wa wedwuma we ye adwuma ma obio. The facts ne say ene say eje to hospital anase owuo ba eya na esu na ewo mu no ho enye nipa na wewu no na eka na da ho no ena me pese owuo bi ba na say wo yare a wo dwen wa wo ho enye eka na wabo no enti na Allianz life the Allianz for life abano eno hu nti obi a we di 18 to 65 years a wo ye adwuma wo Ghana ha de wodia I see. Enti we no de na health any funeral policy ana. Hebe kanisa. Okay. Unim insurance mu. Unim insurance mu pa. Egusu anso ye. Yes, so hospitalization and death. San ye kan. The aside we more other policies and so. Policies na de bebre kwa but enenia ye bo hu de Europa no Allianz for life. Ye be hu mo he sebe ya ye ka say obi ate sansemo no ba as onyi gidie bia as insurance mo tete ye sa nam ne ade ana ne tua na edene. Okay. Ti ye be hu mo he papa. Before ye be ba eno so no ye be se ye hu ye magana fo hu sene on be ye on be tum de ho adom Allianz for life cool no. Okay. Allianz for life product nankasa no partnership ne MTN. Enti se wo MTN phone sisi a wo hwe me na wo tie mi. Wo fa wo phone na wo ko mo ne so a me star 170 hash. Okay. Umia star 170 hash na ya show matai ma. Na fi wako option 5. No wa sen akọ 5. First 5 ne financial service. Second 5 ne insurance. Udu 5 you know me 2 be hu da ho Allianz for life. Okay. Na fi wako option 1 eno che se o to ano na wo register. Na fi o register wi a we me hash na wa confirm udem. Okay. It's very very simple. Ti anu no ye de momo kra betumi a renew. Momo. One year the tona asem the day wo ho ne say usually no de bia ye ka so insurance utuetuetua unya ho hwe which is fine. Yes, obetuasa at the end of every year no enye se utua keke utuetuetuetua na hwe yensi a 15% of sika na wetua no na Allianz assign the amount. Oh, okay. So and aside that no say unya claim enya fe na onenam obebre de bi sani awuto na sa pepepepepe and not be you claim sani akwa bi kan no star 170 hash na no ya magic number into wo bo a obekọ 5 financial services wako 5 insurance wako 2 Allianz for life for claim no wasan bo 2
Ubo tu na obi a o Allianz life ebefro. Nti enye se wo be bre ho se ne digital. Thank you. Bibia ya digital at your fingertips. So far phone na enwanu no. Nti eye momo na ye de ko. They started how much sikano? Premium no se ne ka no e koma Ghana fo nyinara. Utonkube na utie mi e koma o. Ebeye me ya se utonkube untumi en sacrifice kube baako 5 cedis enfanye insurance ema odofo inti se ukra 5 cedis abusum ni nyina utumi to insurance no be ma 2000 say nipa na waya ma no free ma utumi nso to 13 cedis de 13 cedis no be ma 6000 Ghana cedis ene ye 18 cedis de 18 cedis de be ma 8000 Ghana cedis na nipa no koda ayaresabia amano 80 Ghana cedis edebia it we notice every month bia say utua 18 na 18 na betua sa no kuku dam na nkasa no 22 cedis when say efo so sha busum ni nyina 22 Ghana cedis wo wa ya increase ho increase ya mo increase mpacho ya increase ye se ne onim dada na debi eno kwentin ye wa ha na ye kire Ghana fo nyina se ne eni omote last year no yenim se ne mama ye dindie ba ye dwen omo ho enti akosoro ane 22 Ghana cedis ubenya 100 and quantity 100 million 10,000 Ghana cedis enu gina obotom 5 cedi na be ya bosome 5 say 13 na bosome 13 22 22 18 there wo 3 crowns so den oba me be say me country because 3 ne there eya na eya ye because usika no wo form a eno na be kire thank you exactly ya real so de bo wa unim price no say say mu ye duro ena ye bosome two days say ye bodua ekura no one Ghana de odi di ayi de bia nkosu ya we ne ayi toyi na wo kipi ya no cry 2.5 eno kwa na ekosu ya 2 oh ntu kipi bia ebedu bosome wo benya be 22 no na de ato no but adia ba ko a ye hu a yen ya e wa Allianz ne se bebre na ta omfo obi nka ho buy one get one free into cover wo ho no one cover wo dofo baako ni nyina price baako na into 22 cedis me to na me de kobi account as in me next of kin na yen ya kano additional life ayo me do bia ka ho yes odofo wakasa kobi no onipa no ho ka enye ni di na wo so but o support ya obenya benefit ni be kwa ma no enti no wo to a ebia me to ye no mesio me dofo a me de na eka ho eye kobi se kobi ho ka sika no obenya memenya ama no because ono ne ho ka me ho so me den me ho ka there is sika so beti okay the same thing enti meti hey me nuane adole ma to 22 Ghana cedis se mini ho a be ma me 10,000 Ghana cedis me yare 100 Ghana cedis sa adole nso ho ka e be ma me 10,000 Ghana cedis am dey akoy na yi na se me koda hospital e de bia me da ho bia no ye ma ke me 100 Ghana cedis e free 3 days e ko enti me koda 30 days a 3,000 Ghana cedis me go so tiase yes fancy omo number is 0308249090 na watwa enkomo no so me da mo sepa